Nena oleh Imade Sambu. Nena mangkin wau titiang una sapunapi isarat mimi miara tiang saking kantung tanah. Sesampune tutup pulang mimi ngaro asih ambak uripe megantung boa kampung. Nini itiang ini itiang budal saking mebahagia babak belur gelar-gelur meme kipi nyasap cendang ngolesin terlepasihin ngasih asih. Itiang tengkecut nyeret ngipi kulkul sarwa aeng mimi metangi kepupungan ngambil bawang tur mebasmu ngecang krema ngantos semua. Durung boleh itiang yasu meme metilang dan metulak mang inggih Ratu Betara lugrayang memen titiang genah patut ring jagate wali. Gendingan Gumi oleh Nyoman Tusti Edi. Ngejalan kita yang ngebuti nepukin galau suargani sing jejoh ditutup lidahi di tengah sirah. Hidupe ngelani-lani ngumbara di matan ini sambil mapak karma palu mulai antu madan itu Astitian besar abang tepuk sunaran galangi darwanga bulane sendeng awang iyalah karma balik nyunarin hidat makejam gending-gending gendingan bumi tuah api usaha laksana ingat Tuhan nuri kerahan
siur munyi sing adu isi. Om Santi, 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 Om. Oke, bisa tepuk tangan ajakan pemilat nomor undi siang olas. Ngelantur pemilat nomor undi